هەر لەبارەی ئامادەکاری بۆ کۆبنەوەکی ئەمڕۆ کە بڕیارە لەگەڵ وەزیری دارایی وەزیری نەوت وەروا کۆمپانیای سۆمۆ لەبارەی داهاتی نەوت و بڕی هەناردەکراوی نەوتی هەرێمی کوردستان کۆبوونەوە ژوان جەباری لە بەغداوە زانیاری زیاترمان پێدات. بەڵێ شوان ئەگەر گوێت لێمانە لەبارەی کۆبنەوەکەی ئەمڕۆ شاندی حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەروەها وەزیرانی دارایی و نەوت و هەروە کۆمپانیای سۆمۆ چ بەرەو پێشچوونێک هەیە بەنیازن باسی چی بکەن کەی کۆ دەبنەوە؟ بەڵێ من دیارە بڕیارە کۆبنەوەکە پاشکەمێکی کە دەست بکە کە کۆبنەوەیکی پڕبایەخە بێ بۆ پێی کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئامادەی خۆی نیشانداوە تاوەکو بتوانێت کە یعنی هەموو ئەو نەوتەی کە هەیەی بۆ میکانزمی کە خۆیان ئەنوێ ڕادستی کۆمپانیای سۆمۆی بکەن بۆیە ئەمە ڕێگە خۆشکەرە بێ بۆی کە لە قانونی اخترازەکە پشتێرەمی کوردستان ڕەوانە بکرێەوە ئاوکات بۆ پرۆژە بودجەی ساڵی 2021 کاریگەری و بایەخی خۆی بێ بەڵام ئەوەی کە هەیە ینی بە درێژایی ئەم 4 ڕۆژەی کە کۆبوونەوەکان بە گشتی ئەنجامەدران ینی زۆر جار بربەستی سیاسی بۆ ئەم شاندە دروستەکرەوە زۆر جار ینی بربەستی ئەوە دروستە بوو کە لە نێوانە دوو حکوومەتە ڕێکەوتنەکان ئاسەنگی تیاکەوت من بۆ قسەکردنی زیاتر ئەسمەلای بەڕێز دکتۆر محەممەد حوسام کە ئەو سەرکی پەیوەندیەکانی ڕوتی حکمەیە ئەوە دوێنم مرحبا سلاف اشترى دكتور محمد هەگەر tu bikiştî ji me re behsa hûrgiriyên serdana şanda Herêma Kurdistanê bû Bexdayê û helbesta we çiyek gelo bi navê Xwedê bi rastî îro bi dosyên mayî hene di navbera Herêma Kurdistanê hikûmeta federal de hene ew jî ji encamên siyasîn şaş bûn îro giring e ku ev dosyê bêne çareserkirin û divê çareseriyên temam werin kirin çareseriyên demkî tu encam li pey xwebnanîn çareserî ji pirsgirêkar jî nebûn û her pirsgirêk zêdetir bûn. Karim bêjin piraniya pirsgirêkan yên ku niha hene ew pirsgirêk yên girêdayî dosya enerjî û petrolê ye çareseriya van pirsgirêkan di riyaweyekê de tê ku seqayekî destûrî bêdabînkirin li gor destûrê Iraqê her wiha ew bi siyasetkirina van dosyaya û xistina wê di nava siyasetê de şaş e divê çareseriyên destûrî hebe û em li van dosyaya temaşe bikin li gor destûrê Iraqê ku ji bo berjewendiya niştîmanî be tu cudahiyê di navbera pêkhateyan de neke Kurd be Ereb yan pêkhateyên dibe xelkê Iraqê hevpişkin şirîkin di şayisteyên darayî de her wiha ev felsefe û ev nerîn dê vê van pirsgirêkan jî çareser bike şanda Herêma Kurdistanê bi cidî hatiye Bexdayê dîdarên wanî siyasî hene her wa dîdarên girêdayî kertên din hene wekû petrol û enerjiyê em di wê baweriyê dine ku şanda Herêma Kurdistanê û destvala venagere Herêma Kurdistanê wê çareserî di destê wê de hebe wek medît bernameya şanda Herêma Kurdistanê em medît ku tenê ne ser aliyê siyasî ye bernameya wan tijî ye bi rastî pir e her wiha li ser kerta hikûmî li ser gelek waran e bi rastî bernameya şanda hikûmeta Herêma Kurdistanê tekez dê encamên erênî bin heger ku niyazên wan pak bin rast bin mijar ne girêdayî bi pirsgirêkekê ve tenê girêdayî wê yekê ye heger îro ew pirsgirêk nê çareserkirin dê encamên ne baş xerab hebin. Her serê salê behsa budceyê têkirin pirsgirêk heye hûn çi dibêjin mixabin di qunaxên berê de
تماشای بودجه هاتا کرن وکو نارینک سیاسی لید هاتا تماشا کرن نه لگور برسا دارایی یانجی خلق عراقی اوی کو سوده جوی بودجه وردگرن کو او خلق عراقی مافی وان هیا شایستین وان هنا لیدوی دوسیا بودجه دوری ناکوکین سیاسی بکوه و جبو میدانا برجواندیا نشتیمانی وره و گوهستن و لگور نرینه که نشتیمانی یا تمام بیچاره سر کرن و تجدهی دنابرا بکاتین عراقي دنهبه چل هرما كردستاني به يان جي لباشور عراقي وكم الباشور عراقي دبينن كو لويدا بترول قلقي هيا اللي خلقي وي شايستين خور ناقرن الجوري بيوست هرما كردستاني جي وصا هن بارزجي هندني عراقي جولو هنا دفي همو آلي نرماهي أخو نشان بدن جبوكو برجواديان اجتماعي بخنا سر برجواندين تاگه کسی یانجی سیاسی دوی نارینا گشتی نارینا کنشتی مانی به هگر ریکفتن دانا برا حرد حکومت نبد و چه بگلو براستی و همو عراق زرارمند به هگر ریکفتن دانا برا حرد و آلیان ده نبه ام نکارم بیشن والله هرما کردستانی یان آلیه کیدن و زرارمند به از کارم بیشم و همو عراقی زرارمند به و اف برسکریک نچار سرکری بمینه و اف یک جی بچن قناغ دن و در انجام نباش لپی خوف بینه و ببین ناکوکین سیاسی نهاجی هلبجارتن لپیشیا منه دوی اف یک بیچاره سرکرن بریا هلبجارتن پیش وقت داكو ام درباسي قناغا هالبجارتنا ببن بيبرسكريك سباس هذا من اويك جوبي سوين يعني ام ملفا ك لان هردو حكومتها اونيك زور جرب سياسيه كلي اونيك شكان دارينا بيبو بيكيس حكومتي هربي كردستان لا شاندوا نيتي راسقين خوي نشاندوا بويك بابندي ركار دستوري كان بي وبابندي ركار اسيا كان كبي تنها لبنا اويك موچی فرمانبرانی هرم دبی مکرد. بله شوان جباری سپاس. گرفتو آسنگی سیاسیان بودی تبردست. بله سپاس که لبغدا و لگل من بود.